Burung merpati terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Bilalah kita ya Tuhan rajin bekerja, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Yo Pause. Oh ja, as. Ah, oh ja. As. Yo, yo. As, bah, payah.
awas awas wah oh ah ya ah os os ya 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 Bos, ayo. Sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lelata ing nyawa dadya taruna kusumaning bangsa Os Karya Buddha Tresno Aji. Oh
Os Protam Tomo Oh Ya Ya Boss Lo 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 Oh Bo Oh Boss Oh
sugeng dalu Mas Gusti. Sugeng dalu sowan malih. Ya. Nyawiji kanca-kanca para pamretri budaya Gedruk Mbak Hilka. Gedruk? Iya. Oh, gedruknya suka aku po Mas. Dari mana? Dan jenengan mau ngendikannya gedruk Mbak Hilka. Ya, di sesi malam ini Gedruk bareng Seni Gedruk Karya Muda featuring Gedruk Trisno Aji. Oh, Tresno Ya. Aji Mas. Oleh ku maca Tresno Ati ya Mas. Digawe wuyung. Heeh. Nek ketoke dora wuyung kok Mas. Kademen soalnya. Ya Mas, lagunya apa? Derek. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Kita bersama rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring jalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai wisuda. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Musik sih. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Sinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai wisuda. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. 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 Ya, semoga bahagia selama-lamanya ya Mas Gusti. Seperti cintanya Mas Adi dan Mbak Sopo, Mbak Jumi. Mbak Wahyu. Oh Mbak Wahyu. Oh iya, Oh Mbak iya, Wahyu heeh. Jumiati. Jadi nama panggilannya Sopo toh? Mbak Wahyu Mbak nopo Wahyu atau Mbak Jumi? Jumi? Oh Mbak Jumi. Mbak Jumi. Bener aku toh. Ana lagune toh? Apa? Jumi pancen Sumi. ayu. Oh ku Sumi toh. Ya Mbak pilih ada permintaan lagu Ya dari atau monggo nderek konco-konco? teman-teman Wiaga atau teman-teman apa ini Gedruk?
Masa aku arek muni buta. Ya. Setelah Cinta Mulia, Ada apa? piknik ke Bandung. Oh, Iya. Bandung Kidul, Mas. Sisi selatan. Bandung Kidul. Oh. Nang gone dhewe Bansel ya, Mas. Apa kuwi? Bantul Selatan. Oh iya bener Bansel. Ayo deh. Iya. Sekap-sekap. Iya. Dingin tak, Mas? Bandung Selatan di waktu malam indah lubung sutra mega putih laksana putri lenggang kancana tutup menan tiakan kekasih. Bandung Selatan di waktu malam dalam asuhan dihibur nama cantik ngukil kusuma melati putri manja ibunda pertiwi. Terdengar suara seruling bambu kita malam dan mercuma rayu diselingi tembang suara ibu tembang pusaka nan jatuh. Bandung Selatan di waktu malam jauh terdengar suaranya niat tamasya indah penuh kenangan riwayatnya tiada Gusti Arjuna, ayo. Bandung Selatan di waktu malam terselubung sutra mega putih laksana putri lenggang kencana tutup menan tiakan kekasih. Bandung Selatan di waktu malam
Kompak ya Mas. Gedruke katisen kudanan. Ya ora nek katisen obah kok. Oh iya. Ora ta Mas? Ora. Aman ta Mas? Oh wis biasa. Wong akamsi kok. 12 lagu masih aman? Masih. Oh, glindeng siji ra. Sing mau wis nulis glindeng soalnya. Heeh. Ya. Bandung Selatan. Sudah bertamasya ke Bandung? Sudah. Dari Boyolali ke Bandung. Terus kemana Mas? Kemana? Katresnan sejati. Oh, saka Boyolali ning Bandung ketemu, ngono. Terus cinta sejatinya. Oh. Terus go mulih ning Boyolali neh rabi. Baik. Apa kate? Oh, bareng masih dorondo. Yo aja kok. Oh, welah piye to? Ya aja. Ya jangan dong. Bahagia selamanya. Seperti Mbak Hilka gitu. Setia. Apa? Amin, amin, Iya, amin. kok setia. Ya, Ayo, iki monggo Mas. Oh, Rasida to Mas? Oh iya. Gandeng adem Mas. Kitir. Lagunya judulnya anu Mas? Kipas angin. Kitiran. Ya. Oh, cocok rohawane jari Mase. Lunglungan kang rerambatan amu soro angranget jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampir ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir. Lan muntah sabar sekar mekar ing ora kang jangkar ngelak kang tanpa upama tunggu tumete sing tresno kanggo nelasi lungka-lungka atiku.
Tresno Aji lho iki. Angenku gaporo handeng pustaka. Hitung lintang seselo padang rembulan. Tak goleki ana ngendi sipan cerita. Tak titipi idong ngetegak ing jata. Lungitan lung-lungan kang rerabatan Aku soro soro angranggan jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir wewayangmu beda atiku singa tirta saumpama kapan kaya aku bisa genggam lintang rangka idahing rembulan. aku samar kuatir lan muntap saasa sekar makar ing ora-ora kang jangkar ngelakang tanpa umpama tunggu tumete sing tresno kanggo nelesi lungko-lungko ketika kanggo nelesi lungko-lungko ketika as iya iya as Habiskan. ayo ya bali as Yo. Le. ya haker os ba haker ya haker os ba haker oi ya haker os ba haker oi ya haker Yo. haker os haker os ba foto Yo. yo haker oi ya haker os ba haker hello haker hello ya haker os ba ya haker os ba yo
Os. Oh oh. Oh ah oh 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 oh. Hoi. Ya 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 ya. Ayo. Yo pali yo pali yo. Oh. Yo. Yo. Wah. Ayo. Alon Mas. Halo. Alon Mas gendong. Yo 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 yo. Ah. Os. Yo yo oh. Yo. Hoi. After on. Yo. Yeah. After oh. Wah. Ayo. Ya 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 ya. Yeah. After on. Oh oh. After on. Lu lu. Oh oh. Awas. Yo. Oh. Wah, os.